Tala falava i le nei tu la o le se mafua le nei hiwa o me lua afe luas fulma le lua. O se wha apoponga le tamai le nei o telefou i me le tupu ta pena i nei Wellingtone e le tautua le nei le sifonga o le lau mua. O le tala mua e lata i le lua se fulu pasene o pāngo ta umai le tonu o le to ese i New Zealand atoa e o mai i le so e le i whaia ni o lato tui pui o le wha mai i COVID se fulu ma le iwa. O le nei tūlanga o matua whai tio ina e lātou o lo ngā lue mō se manuia o pāngu tā uma ia o lātou whaalia mai o se tūlanga le manuia tele lea pe a mana tu nātu le lei iai. O li imta mai tai ofisa o le whale pui o lo o whea ngai ma le ngā ruenga o le whaalawi loi nātu lea i pāngu tā uma o polokalame ma le whaasolonga o tui pui o le wha mai COVID. Ai vei tai o lo o mana nao I la tau o lo o langolango ina e pāngata, e maise le lilo ia swafa ia Nigel Hampton, QC, lea o lo o malosi, tu malosi mo a ia de tau o pāngata uma. Ina ia avatu ele mtanga ruenga o whale pui, ia nisi tangata mai fafo e veso sane I lea ngā ruenga tā ua e do tonu o le to ese. O le teimi nei e tusa ma le fitu afe ono se lau lea whai a toa o pāngata o lo tuli o lātou whaasalanga I tonu o whale pui SSA New Zealand, mai o le afe wha se lau varus furma le tonu o lātou nei, e le ai mo se tui pui e tasi, ua wha ia o le wha mai ko viti. Sa lulu ina le nuu o whakatane I se mafui e tonu te tonu I alona manosi I le tai au ana li la. Whairo mai e le ofisa o whea ngai o mea tau mafui e o le GeoNet, sa o ngā tonu le mafui ele nei, tu sa o le se fulu kilomita I mātu o whakatane, mai sa whaalongoina lona lulu, e le se fulu minute te aile tu lai walu I le tai au ana le la. To tele ia la tau sa moli bawina, ia le ngā lulu o le mafui e, ma li potiane ai I le GeoNet. A Elena o le pauleo se mafui e sa afiai le vaenga o New Zealand I le so, e tolu nisi mafui e la iti, I le vaa o le lua tesi ma le fitu, ma le numera tolu I le masini fua mafui ele ma losi sa wha mawina fo I whakatane I le tai au lava ana li la I se loloto e tusa ma le fitu kilomita I le manawa o le ele. I le motu saute sa wha mawina fo I se mafui e numera tolu lona ma losi pe tusa o le 5 kilomita I le tu I sa sae o kalai estete ana po. Whailo mai le GeoNet, to tele fo I tangata sao la tu whaalmoina le lulu o lea mafui e ai e le aini mea sa whaalea ngai nai. E lata I le awha o ngā ruanga uma I to tono New Zealand nei, sa o ngā I aile whasoa swani tau tupe ale malo I le tau sanga uma vai, mai al mafuanga lea, o le maua lalo la wha inga o tangata I le aini ngā ruanga, e tusa o se whaali ngā lo ia mai le malo. Na whailo mai e le tamaita I minsta o la tina e lo tele o le tunuu, Carmel se puloni. E fast full 50% o ngā ruenga sa mawhai na puia I por kalame veso swani ele malo I le tau sanga te ruai sa lango I nai tongi o te ngata whai ngā ruenga. O le lipoti ele mta ngā ruenga o la tina e lo tele, le MSD, o lo olisi nai ma wha amanino I po ai na la tau maua le veso swani wha apitoa tau tupe ele malo ona o le wha ama I COVID se furuiva. O whaalia manino ai lea ngā o le neifso swani ele malo I le tau to e whaale leia leo te mao a inga lo tele o New Zealand ona o a fianga mai le wha mai COVID. Whaalia fo I ele te maita I minsta sa tau mwhai malo si le malo e tau wha ma ia a fianga o le COVID furuiva I pisinisi ai maise le soifuanga masani o te ngata o whai ngā ruenga. Mai o le swani tau tupe sa wha atino ina e le ngata ina pui ai ngā ruenga tangata, ai sa langolango ina malosi e fo I mo le tele o pis nisi na se manu e ngau ma te puni ona o a fianga o le wha mai. E se furu afe la wha I tangata whai ngā ruenga I nisi o nanga SS e wha le sui fua maloloina o lo a fia I se te e lua vai aso le umi e a fia ai ma le lua se furu whai tu la o le a tau fia ai a la tau ngā ruenga. O le nei ngā o inga a ia tangata whai ngā ruenga ua amata whaatino I le so mo leisi lua vai aso o luma nai nei. Whaailoa mai e le sosa iete a tangata whai ngā ruenga le malo, le pisa a
O le mafuanga le nei te ina iau na iai pulenga whaafale mai tu ma lo po DHPs, ina iau la tautalia ma whausia ni whautuanga mai le pulenga o le whawhelo la i o me tau ngā ruenga, le ERA, Employment Relations Authority, e tu sai o se mata upu na whina wai le uni ma la tau e ona ngā ruenga. O lo tu mau peo na nā tia ma whaalilo lilo whautuanga nei le ERA e le o ma whai na whaalau i tele mai le taimi le nei. Whailo mai la le sui o le pisa a o lo o whea ngai ma le whaamao pōpoina o le te o le li i ngoa ia Will Matthews. A whai o le atalia e DHPs whautuanga nei le ERA o na ma whailo le pisa a o na tu ina atu i o na sui a wai i le mata upu le nei e pālota ma whaia iai se la tau whai unga. O le au whinga ruenga lo a fia le te pe i o na tā ua e au fia aitanga tā ngā lulua i whale sua toto whaapetanga ta whaapitoa i le whaafoina o waila au whaangase mō ngase teimi o tau tonga ma tonga ustinga i whale mai ai whaape fo i lantou ngā lulua i pōr kalame o le awa mahalosi ma waila au whaasaina ai e le o au fia ai le whasenga o fō mai ai whaapea tausi soifua ma whaato sanga. O le vaenga mua lao le te o le a tausi ai na o i tu la masani o sifi whai ngā ruenga se ia vanga nā ua maua mua se marienga mō ni taimi o vai o na whaato a whaatino lea. E renga te le nā ai o le a tausi o ngafo i le au te ia taimi e te tau na malolo ai ngā ruenga. Ua te le lama ia le a whaina o le au whai o loa New Zealand, mai se o company waa, ona o le leai, o ni pusa o loa de tele po o containers vo nei a vei o loa ia tunu o i whafo. E le ngata i lea, ai o le tuai o le whaasolonga waa o loa i wafu matau langa o le tele o tunu o le lalo langi i le teimi nei. Wa tili ana whaati tele le nei whaafi tauli, ona o le loka o loa a fi aiva o loa i le taulanga tele o Shanghai, China, ona o le whaamai ko viti, ai whaapea ai fo i male taua i Ukraine. Whaalia mai e company ma whai o loa New Zealand ia o whaatau o lato u loa i atu nuu mao. O se taimi iau pito i whainga tātere nei ma whaale tonu, tālu o na tūla i mai le whaamai ko viti se furuiwa ma whaina ai le whela ua inga o loa a le laulo langi a toa. O le taulanga i Wellington o loo matua pisi le taimi le nei, ai o le whaafi tauli, ua taule ai ni containers e maua e company mo latu o loa fia whaatau i whafo ai le ngata i nā o loo fia moa fo ini wa o loa e ave ai o loa a toa mafua wha ele leanga mo maketi i atunu uma mao. O loa New Zealand e whaatau ina i whafo e matua tā hua tele mo lona ta mao ainga. O le tausanga taruai e si atu i leonu se fulu tolu piliona tā la le tau atoa o loa New Zealand sa whaatau i maketi whafo ma furi lava i ano manfasi ma o loa e ngau sia i le susu ai whapea i fo'i male lau papa. Ua maita wina le toi halu fo'i lunga o le tau o le pensini ma le sua au i New Zealand o le ua toi o lava i le maa lunga lea na maa fua aia na se e le maa lo e whaia i eisi fuafuanga tau tau fia ai le tau o ia o loa i le maa sino mati. Peitai, sa whailo mai e le whaalapo tonga lau whaita avale, le AA, e mautinola e o i le whata la i le lita le tau o le pensini i le tono New Zealand i le tau sanga le nei. O le sitia o le tau o le pensini i le tolu tā la masene, ina uali le mai le tau o Ukraine, le ana mafuaio na ave ese mo se taimi le tu mau e le maa lo, le luas furulima sene o le la fonga o le excise, mai i le tau o le pensini ma le sua u le maa sino mati. Whape fo ina whaapa ua i lalo le tau o pasese i pasi a toa mano fua afi. O le oli, o le asro san nafi, le ana o ai le lua tā la fitu varu sene i le lita a le tau o le pensini iwa tasi. E tu sai o te lipoti a le app o le Caspi. E tu sai sfurulima sene ua si iti ai i le tonu o le whawai aso ua tua nai. Ai o le pensini o le iwa lima unleaded, ua sfruiwa sene ua si ai le ua oi nei i le lua tā la iwa o no sene i le lita, ai o le unleaded iwa malu, ua tolu tā la se furu ma le tolu sene i le lita. Tusa le luas furu lua sene ua si ta iai, ai o le swau upo le diesel, ua si itia le luas furu fitu sene,
o i le taimi nei i le lua Tala 5 sene i le lita e tasi. Whaalia mai e le li o Terry Collins o le AA, mauti no lava e leto e fo i lalo i se taimi le tamai le tau o le pensini ma le sua hou. O le isi vaenga o le tatu Tala mo le nei au auli, o le ua fola le parmia Australia o Scott Morrison, le ngā lua whaatasi o Australia mo isi e tunu e puia le ono whaangaina o le atu Solomona i le malo tele o saina mo se no whanga e whaamautua ne iai ia lana military. O lea folfolanga skau mau sa whaia i le taimi o se taunoanga i rungo le TV i le au sa i Australia. I se vaenga o whaatosina o le palo de tele Australia i le aso luas fumaltasi o le maasina le nei. O le mata upo winga i sotanga ma afianga o saina ma tumotu le Pasifika ua avea ma stasi o mata upo o tu i talanoanga ma whaatosina o le palo de tele o loma nei au Sitania. E pei ona sila fia o le maasina te wai, lea na whaai loma iei whaalawa i tele le malo le atu Solomona, le saini o se whengai ngai lo na wāma le malo saina, ngā lulue whelangolango ma iai i mata upu tau i le puinga. E ui ina ele i whaalawa i tele ina mai, le au i linga o le whengai ngā a malo e lua, ai o se kopi ua liki i tua ua atangia mai iai o le a mawhai lalo le whengai ngā o na au inane saina i le tonu o le atu Solomona ia ni leo whapea ma se vaenga o lana fita ma le military. O le tūlanga lea o loo matua whaapopole ina ai tangata i Australia o na Solomona e le a tose lua afe kilomita le mamao mai Australia. E le ngata i Australia a lo whapena fo i na le fia le malo New Zealand latou i lea whengai ngā Solomona ma saina. Ai mai se fo i o le tele o isi malo de tele langi e au fiai le United States o Amerika. O whamaunga o te tongi al mtanga luenga wa onga o si itia ma atangi ai le sili atu ma le whase lau la whainga o tangata whainga luenga le fo i mtanga luenga tele na whamawai ona o le tula fono e whamaro si ai le whainga o tui pui o le whamai COVID. Ai na whairo mai le komiti o ngā luenga whawhaia onga le Teaching Council e whape o li poti mai a onga ese wailo ai e to o lua se lau lua se fululima la whainga o whaia onga na whamalo lo e pe o tuli mai a la tau ngā ruenga ona o le mumusu e usta i le polo inga e le tawai o na whaia ni o la tau tui pui o le wha mai. Sa valia fo e lea komiti o le musu se whaia onga e whaia so na tui pui o le wha mai e le o a whaina ai le tūlanga patino i le tofinga whaia onga maona tiu te whai. E lata i leono se lau miliona Tala le vai ngā tupe le o fua le malo New Zealand la na tala whaatau le tupe o loma nei mo ngā luenga tau tau fia ai ia le whaate tele o le mausoli ngā tula fono ua ariari mo tupu mai i le nei vai taimi le tonu o le tunuu. Sa whairo mai whaalawa i tele lea fuanga le malo i le sa nafi e le Minister of Farmsnonga o Chris Fafoi whapele Minister le Leo Potter Williams ma le Minister for le pui o Calvin Davis. Ma le tala whaiu, e iai ia leisi fo i vai lusi fo o le COVID-19 furuiva o lea ua ulu whale mai le tono New Zealand e pei o na whai loa le mtanga luenga le soifua maloloina. O se tangata malanga mai a Felika i saute, wha maonia lo na fia le vai lusi le whai ngoaina o le BA5 o le Omicron. O se teimi mua lea ua mawai le tono New Zealand nei ia lea vairusi o le whaamai COVID. O le nei tangata na tau nuu i lau whanua o New Zealand i le aso luas fuluono o Aperila. O le aso mua fo i o me, lea na whaamaunia mai ai le au maia i le tono New Zealand nei, e leisi fo i tangata mai a Felika i saute o le vairusi e ngo o le BA4 o le Omicron. O nei vairusi umai lua ua maua i saute o le kontinenta o a Felika, ai whapea ai fo i ma Europa a toa ma Australia, au lela ua o mai fo i vai whanua o New Zealand nei. O whainu mela o pito le tamai o le whaamai COVID i le tonu o le tunuu wa iloa ai e 5 afe ono se lau fast fitu le a whai o mai fausa whaamawina na nafi i tua i le tunuu lau tele ai fitus fultolu i tua oi o New Zealand. O mai fau nei o lo o awhi ai le tonu se lau 5 fulu o la tau o lo o tawhia i whale mai mo tonga fitinga e awhi ai le to se fulu ma le fitu
I vai ngase tinga ina. Whaelo mai fo I e tonu la whae o tangata na mali liu. Lea ua o tuai nei I le valu se lau se fulu, lea wha inga o tangata ua mali liu de tonu o New Zealand, ona o le COVID fulu iwa. O mai fo e pei ona iai le san nafi, o lo awhi ai le wha se lau luas fulu wha, I le tonu o whale mai o le Lomua, le Capital and Coast, ma le luas se lau mo le ono, o lo tau fie le whale mai o le Heart Valley. E o pito mau runga mai le tu malo o Kilani, a fe valu se lau iwa lima, so o to ai Canterbury e iwa se lau sfulfa, ma le tu malo I saute, e lima se lau lua tolu, a ole Waikato, tolu se lau lima sfulu ma le fa. Ia le fa ingola na o telefou.